Dobro večer, ja sam Goran Dimitrijević, a ovo su vesti koje su po našem izboru obeležile današnji dan. Dva muškarca privedena posle pokušaja da probiju kordon koji je obezbeđivao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ispred RTS-a. Oglasio se navodni ubica Jelene Marjanović okriven u pismu iz Švajcarske. Laž, namešta mi bivša žena. Brus, ovacije za Šešelja, hteo da brani Jutku na suđenju za polno uznemiravanje Marije Lukić, sudija ne dozvoljava. Platili smo po 12 evra da odavde stignemo do Beograda. Proveravamo kako se migranti transportuju kroz Srbiju. Ovaj voz ide iz Preševa za Niš. Grupa od 7 migranata iz Afganistana nije uspela da uđe u ovaj voz jer nisu imali dokumentaciju o registraciji. Ko je specijalac iz Amerike zadužen za sankcije onima koji sarađuju sa Rusijom, a uskoro stiže u Beograd? Definitivno znači da je stvar vrlo osetljiva. Jel znate da 700.000 ljudi ima problem sa sluhom u Srbiji? Sa čime? Istražujemo zbog čega Srbi sve slabije čuju. Jedan od najčešćih problema je zujanje u ušima. A do kraja vesti pričamo i o porastu nivoa reka u Srbiji. Republički hidrometeorološki zavod izda upozorenje na opasnost od poplava. Saznaćete i zašto osnovna škola kod Merošine i posle obećanja od pre godinu dana datom na našoj televiziji i dalje nema vodu. A Liga šampiona se opet vratila u Beograd. Događaj dana za sve ljubitelje sporta, pogotovo navijače Crvene zvezde, je meč Lige šampiona između Crvene zvezde i Tottenhema. Crvena zvezda želi da se revanšira londonskom klubu za poraz u prvom meču od ubedljivih 5-0, ali i trijumfom napravi veliki korak ka proleću u Evropi, što je i cilj crveno-belih za ovu sezonu. Međutim, to će biti ravno čudu, ali čudu se i nadaju, jer na ovaj isti dan, pre tačno godinu dana, Crvena zvezda je savladala tadašnjeg vicešampiona Evrope, Liverpool. Pa zašto ne bi pao sada i Tottenham? A pogotovo što će napad predvoditi Milan Pavkov. Događaj dana svakako je okršaj Crvene zvezde i engleskog Tottenhama. Damire, nastavlja se ovaj pravi evropski maraton za naša dva najveća kluba. Tako je, Gorane, od ukupno 4 meča u ova 3 dana za sada na saldu imamo 1 poraz i to košarkaša Partizana. A fudbaleri Crvene zvezde večeras imaju još teži posao s obzirom da traže osvetu za poraz od 5-0 u Londonu. Detaljnije o svemu tome reći će nam Miljan Milićević koji se već nalazi na stadionu Rajko Mitić. Miljane, mnogi pričaju o važnosti današnjeg datuma. Uvodi se novi verski praznik ili možda fudbalsko crveno slovo? Pa možda i tako će biti s obzirom da je jedno čudo već napravljeno. Omladinci Crvene zvezde su izgubili u Londonu sa čak 9-2. To je najubedljivija pobjeda jednog kluba u omladinskoj ligi šampiona. Partizan sutra gostuje Manchester Unitedu. Biće tu i nemilih scena sa fudbalskih terena, ali na jedan potpuno neočekivan način. Sve to u sportskom bloku. Hvala ti, Damire, vidimo se kasnije. Anđelka, danas smo posle dužeg perioda imali pravi kišni dan. Dok će biti tako? Do sutra još ponegde se očekuju obilnije padavine, iako će temperatura biti nešto niža u odnosu na prethodne dane i dalje će se kretati iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine. Danas je bilo umereno do potpuno oblačno sa kišom slabog do umerenog intenziteta. Temperatura je bila u intervalu 12 stepeni u Kragujevcu, dok je najtoplije bilo u Leskovcu 24 stepena. Do večeras obilnije padavine će zahvatiti jugozapadnu Srbiju, Šumadiju, Pomoravlje i dalje sve do istočnih krajeva naše zemlje. Očekuju se padavine od 30 do 50 mm, lokalno i više. U jugozapadnim krajevima biće i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.
Dva muškarca privedena su posle pokušaja da probiju kordon koji je obezbeđivao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ispred RTS-a. Ispred zgrade okupile su se pristalice dela Saveza za Srbiju, predvođeni liderom Dveri, Boškom Obradovićem, koji su došli ispred zgrade državne televizije da bi, kako je rekao Obradović, nešto pitali Vučića. I bilo je to sve u ovom izdanju vesti. Ostanite uz program Prve.